Benim canı sere خواهد بینه آن عرضه دخوازی آچق بکبره آن دسته فرجه آن عرضه آوانیه نه جنازه نه ازی چه بکم آمنه رو کلکی بی میگی از بابا دکمه که چه دکم خولانی دکمه از قاپات مش دکمه آن دسته بی آواره میاده ایشان Tamam. Jera yatak lazım. Yatağa ki hastahane ku xarabi rünübşke ki rahat keser. İnşallah amca hayır sahibiyan talep diken. Bir anne ki dede yapar yatak ki beni. İnşallah. Ama pedigler razı ya Allah ve razı verdine. Ya Allah ve az dedim kadınıma pişti bir rahat kema. Nizanıma. أنا ما حوالي الله يا نصون ما نصوني أزياني خدي يردم ما مادكيا دكيا خدي يردم ما مادكيا أز راد كم أز حيلة دمي حيلة قواتش خدي قد خازمة إيمانش خدي دخازمة أز راد كم ببي بعد كده ما بشت بي واني راد كم راد كم جير حد المهم دارنا حاجي قال حبي بخونا تقول والله أحد بخونا أقول عايزين ربي الناس بخونا والله عايزين ربي الفلاقة بخونا أو الشفاء جاري تايا أجل هذا بيجم يا الله وين من أشبكم. Bu yaşlı amcamızı burada tespit ettik, yerinde gördük. Gerçekten de nene tek başına yanında kalıyor. Hiçbir şekilde bunlara bakacak kimse olmadığından dolayı ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Mağduriyetlerini yerinde gördük. Yani öncelikli bir yatak talep ediyorlar. Biz de burada hayır sahiplerinden acilen Allah rızası için kimin elinden ne geliyorsa bu ailemiz için bir yatak. Yani her şeyinden vazgeçmiş en azından bir yatağın olmasını talep ediyorlar. Biz de burada hayır sahiplerine sesleniyoruz bu aileye bir yatak temin etsinler. Allah-u Teala hayırlarını kabul etsin. Amin. Amin.